I pozdrav svima ljudi, moje ime je Stefan Storić i danas ćemo da snimamo Clash Royale chest opening. Znači u ponudi imamo Super Magical Chest, Epic Chest, Giant Chest i Super Magical Chest. Imamo free chestove, Crown Chest, Clan Chest i to je to od chestova. Ovaj akaunt mi je dao jedan fan, pa ajmo da krenemo. Idemo free chestove. Gold, Rocket i Knight. Idemo. Drugi free chest. Tombstone i Eros. Idemo. Crown chest. Gold, gemovi, Musketeer, 23 barberijane, goblini i rocket. Ok, sad ćemo i clan chest da otvorimo, pa idemo. Gold, Tombstone, Ice Spirit, Eros, elitni barbarijani, skeletoni, Hog Rider 25 i epic koja će biti Frigac. I da, sad ćemo otvoriti Giant Chest, tako da idemo. Gold, Royal Giant, Giant Skeleton, Bomberi i Furnace. Idemo sada sa Magical Chestom. Ajmo. Gold, Fire Spirits, Minioni, Cannon, Barbarijani, Golden Hat, Elixir Collector i Baby Dragon. I ajmo sada sa Epic Chestom. 2 Raza, 4 Friza, 5 Prinčeva i 8 Klonova. I ajmo na posljednjeg i najjačeg chesta, a to je Super Magical. Tako da ajmo. 5200 golda, Goblin Hat, Dark Prince, 3 bowlera, 51 Inferno Tower, 61 Mega Minion, 442 Cannona i koja će biti Poison. I da ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo, ostavite like, pretplatite se na kanal i kliknite zvonce da vam stižu notifications. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!